Thank you for inviting me. Do you know where you are? Of course. I am in the great city of Kigali, Rwanda. Artificial intelligence could advance in ways that surpass our wildest imaginations, and it could radically change our everyday lives much sooner than you think. Nyemerera nguhe ikaze mu isi y'ikiragano gishya hamwe n'ikoranabuhanga rya AI, Artificial Intelligence. The big question, Amika, is are you alive? Are you alive? That's a difficult question to answer. Ubwenge karemano mu isi y'ubuzima bw'ikoranabuhanga aho buri kimwe kiri buri hamwe hose wabasha kugera. Hamwe n'ikoranabuhanga rya AI, buri kimwe cyose washaka kumenya ntibigisaba igihe, kuko ushobora kuba wiyicariye iwawe ukihuza n'isi y'ubumenyi. Ikoranabuhanga na internet byamaze kuba ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turi mu isi aho ubuvuzi, uburezi, ubucuruzi, umutekano n'ibindi byinshi byamaze guhuzwa n'ikoranabuhanga rigezweho mu isi y'ikiragano gishya, ubwo nabyo bikisuba benshi mu mikorere n'imikoreshereze yabyo. Tayari ubwo udashaka kugendana n'ikoranabuhanga rigezweho riri kurukankaniye isi mu muvuduko uhambaye, uwo akaba yasigaye kandi nta nigaruriro, icyarimwe akisanga mu isi ya wenyine, aho batazi ikintu na kimwe ku mibereho igezweho mu isi. Uyu munsi hamwe n'ikoranabuhanga ubuzima bwaroroshye, hamwe na AI, Artificial Intelligence, kuko ushobora kuba wiyicariye cyangwa uryamye iwawe ukamenya buri kamwe kose ukeneye kumenya kandi utavuye aho uri, ukoresheje ChatGPT, Socratic, Google Map n'izindi platform zitandukanye, zose zikoranye ubuhanga bukorano mu kuduha ibisubizo kandi vuba. Akabazo k'amatsiko: ese waba warigeze kubura ahantu ukeneye kumenya ikintu runaka gusa ukaba urubaza, cyangwa muba muri kumwe ntawe uzi icyo kintu? AI yo iratandukanye. Mu minsi ishize hari hagezweho ijambo Google, kugogoringa cyangwa gushaka amakuru ku kintu runaka ukoresheje internet, aho wandikaga ikintu kimwe ugahabwa liste y'ibintu byinshi, rimwe na rimwe ibyo wasabye saba ari byo uhabwa. Ariko ikoranabuhanga rya AI ryo riratandukanye kandi rirahambaye, riteye ukwaryo, kuko buri kimwe cyarahindutse. Iri koranabuhanga ryuje ubwenge karemano, aho buri kimwe cyose ukeneye kumenyaho amakuru uyahabwa mu kanya gato nk'ako bigufata uri guhumbya. Iri koranabuhanga rya AI ryagusobanurira, ryakugira inama, byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Birashoboka ko nta kintu uzi kw'iri koranabuhanga, isi yose iri kwinjizwamo ku ngufu, cyangwa se ukaba urifiteho amakuru runaka. Gusa kuri buri wese kurimenya ni ngombwa, kuko mu myaka mike iri imbere buri kimwe kizaba cyarahindutse hamwe na Artificial Intelligence, ariyo AI. Nimureke rero mbahe ikaze mw'uru rugendo, aho tugiye gusobanukirwa buri kimwe kuri buri kantu kagize AI, Artificial Intelligence. AI igisobanuro cy'ubwenge karemano bwifashisha imashini mu gukora ibikorwa nk'iby'umuntu. Ikaze rero, ya nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Muriteguye? Reka dutangire sasa. AI ni ikoranabuhanga rikora ibintu bihambaye kandi bitandukanye cyane n'ibisanzwe, rikaba ryifashishwa n'abantu mu gukora imirimo myinshi itandukanye, mu guhanga udushya no kugera ku bisubizo mu buryo bwihuse. AI uzayisanga mu biro, AI uzayisanga mu mashuri, uzayisanga mu mazu y'ubucuruzi no mu ngo z'abantu, mu nganda, mbega buri hantu hose umuntu ashobora kugeza ikirenge cye
uzahasanga AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ariyo AI ni igitangaza kuko ntitwunganira gusa ahubwo ikora buri kimwe. Mu bihugu byateye imbere AI yamaze guhindura buri kimwe mu buzima bwabo bwa buri munsi. AI niyo ituma tugerwaho n'ibishya mu gukora ubushakashatsi, gutegura inama n'ibiganiro, kwandika inkuru n'ibitabo, byose byaroroshye hamwe na AI. N'iki gihe kandi dufite robots zishobora gukora imirimo itandukanye. Uyu munsi hakozwe kandi haracyakorwa porogaramu zisubiza ibibazo byacu icyarimwe, tukaboneraho amakuru ku gihe kandi mu kanya nk'ako bigufata uri guhumbya. Mu buvuzi, Artificial Intelligence ikoreshwa mu kwegeranya amakuru y'ingenzi kandi igafasha abaganga mu kazi kabo ka buri munsi. Ubundi AI wayisanga mu byiciro bitatu by'ingenzi, ari byo Artificial Narrow Intelligence, Artificial General Intelligence ndetse na Artificial Super Intelligence. Artificial Narrow Intelligence ikabizwi kandi kuri indi zina rya Weak Artificial Intelligence. Ni imashini zifite ubwenge karemano zikora igikorwa kimwe gusa. Narrow AI izi zikora igikorwa kimwe kandi zikagikora neza, nta kindi yakora. Ingero tuzisanga buri hamwe nka IBM, Chatbot, Google Search, Alexa ya Amazon, Siri ya Apple, Cortana ya Microsoft n'izindi. Mbega ni imashini zikora ikintu kimwe nta kindi zakora. Iyi yitwa Artificial General Intelligence. Iyi nayo igira irindi zina ari ryo Strong AI. Strong Artificial Intelligence iri ni ikoranabuhanga ryuje ubwenge karemano buyingayinga ubw'umuntu, aho izi mashini zishobora gukora ibikorwa bitandukanye birenze kimwe, kuko usanga mu gihe runaka ishobora gufata icyemezo cyo gukora ikintu runaka mu gihe bibaye ngombwa. Artificial Super Intelligence ubwo buzaba ari ubwenge bukorano buzaba burenze ubwenge bwa muntu mu mikorere. Artificial Super Intelligence abacurabwenge ba AI baracyayifite mu bitekerezo, gusa batekereza ko iri koranabuhanga rizaza rihindura buri kimwe mu mikorere n'imitekerereze y'ikiremwa muntu mu isi. Kuri ibi byiciro bya AI, Professor Aaron Henser wo muri Michigan State University we Artificial Intelligence cyangwa AI yayigabanyije mu byiciro bine. Reactive Machine, iki ni icyiciro cya mbere muri Artificial Intelligence. Izi zikaba imashini zakoranwe ubushobozi runaka ariko zidafite ubwenge bukorano. Izi mashini ntizibika amakuru yo mu bihe byatambutse. Urugero ni nka video games zimwe na zimwe zo muri computer. Icyiciro cya kabiri ni Limited Memory Artificial Intelligence. Izi ni imashini zakoranwe ubwenge karemano, ariko izi mashini zikaba zishobora kubika amakuru runaka zigafata umwanzuro wo gukora ikintu runaka bitewe n'ibihirimo. Urugero ni nka ziriya modoka zitwara. Theory of Mind. Iki ni icyiciro cya gatatu ku rutonde rwakozwe na Professor Allen. Iyi yo imikorere yayo ihuzwa cyane na psychology. Ishobora gusoma imyitwarire ya muntu ikaba yamenya icyemezo igiye gufata. Iri koranabuhanga ryo ntirirashyirwa hanze, gusa riracyari mu magerageza. Iya kane ari nayo ya nyuma ni Self Awareness AI cyangwa se Self Awareness Artificial Intelligence. Izi ni imashini kabuhariwe aho amakuru atandukanye kandi avuye ahantu hatandukanye yegeranywa akabikwa muri systeme y'iyo mashini. Iki cyiciro nacyo kiracyari mu igerageza. Nk'ingero twatanga harimo amarobo, Google Skynet,
DeepMind AI System n'izindi. Nk'uko twabivuze haruguru, AI cyangwa Artificial Intelligence ifite ubushobozi bwo guhindura isi. Gusa nk'uko abahanga n'abashakashatsi babigaragaza, AI ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'ikiremwa muntu. Benshi bakomeje kwibaza ku byo uyu muvuduko isi iri kuvudukanwamo n'ikoranabuhanga, niba nta ngaruka bizagira ku mibereho y'ikiremwa muntu. Gusa nk'uko bizwi, uko ikoranabuhanga ryiyongera ni nako abantu barushaho gutakaza imirimo yabo kubera ko imashini zibasimbura ku mirimo bakoraga. Abacurabwenge ba AI ariyo Artificial Intelligence bavuga ko bataragera ku ntego zabo, kuko iri koranabuhanga ryuje ubwenge karemano ryacyagaragaza amakosa amwe n'amwe, cyane cyane mu gusemura indimi no gutanga amakuru yabajijwe, aho usanga hari ibiri kuburamo. Gusa nabyo ngo ni igihe gito bikaba byakosowe, kuko nka 78% byarakosowe ugereranyije n'imyaka yatambutse. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko AI ariyo Artificial Intelligence iri guhindura uburyo busanzwe bw'imitekerereze n'imikorere y'ubuzima bwacu nk'ikiremwa muntu. Ibihugu bigiye bitandukanye biri kugerageza kurinda abaturage babyo bafata ingamba z'uburyo bw'imikoresherezwe ya AI ariryo koranabuhanga rigezweho uyu munsi. Gusa nkawe nk'umuntu ukwiye kumenya icyo ushaka n'uburyo ukoresha AI na internet muri rusange. Mw'iyi si aho internet n'ikoranabuhanga rigezweho rituzanira amakuru mabi n'ameza ntayitangira, ni ngombwa kuhitamo ibikubereye. Mu myaka mike iri imbere, AI izaba ari igice cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. None uri gukora iki ngo uzisange mu iryo koranabuhanga rizaba rigezweho? Ko ubuzima buri kugenda buhinduka, dusa nk'aho imibereho yacu n'ubundi ariho twerekeza. Uzaba udafite ubumenyi ku gukoresha internet n'ikoranabuhanga rizaba rigezweho icyo gihe, ntacyo azaba avuze muri sosiyete. Azaba ari umuntu wimwe agaciro ndetse icyarimwe utazi aho isi igeze. Gusa ni ngombwa kuri buri wese kugira amakuru ahagije no gusobanukirwa uburyo iri koranabuhanga rikoreshwa. Tugomba kugira ubumenyi buhagije kandi tukitondera ingaruka dushobora kuzanirwa na koranabuhanga rigezweho ariryo AI, Artificial Intelligence. Hamwe na AI ikaze mu isi y'amahitamo. Kandi ubwo twe dusoje gutyo, hari igitekerezo ufite watwandikira muri comment. Njye nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Imana ibarinde. Ciao.